pura soba kya bahai ka final look na di ko aning final look ang Bahai. Hello guys, welcome back to the channel. Tini video ngangke ri suman mang ngai norok ano an blog ri subrum sasawo full cutting and stitching video ro di nai ingke awan baganya ang tabong sing ke wan su kai ko tinin sing ketal eko ang kaisa amuk blog ni badan te kaisa video slam nai hinai o jaga ngangke ang ri suman video sing phunungai full cutting and stitching video phunungai amo blog ni kesaron phanyai blog phaikangke abo kesar kaisa phanyai ri sukmani video nge bahai okon se bahai njak norok sari tirasa am Hykhe ang video mani in video hangga sangngai ko dress ang tap sumu tong mani awona nang short kurti bohni mano top bohni mano nge iyo dress no ang tini suk mani pura full video phunungai video start khajan se sagang norok ni ko ekta question ni answer repai gena norano question susungo ang ba jagori sunan surangka hne amone answer ngangke ang kun jaga phana ri sunan surang jagya wasipano hingke amage ani kisa measurement naman rogo mistake mano do ang jang ne niji busimani kesa ang nau hingke ba soi professional ro bai kana ang abo saimi anje busi tisa ang nau hingke norok abono ani tike busina nagi ang asa professional ro nama hingke saimi bai kana ang anje busi dikena wang wasipan ri sunna ro srang jagya santang ang missing pai prang ri sunna srangya mane ang misin sarunga sering yang again simin sok tong ri sudna ningang ke cerai pro ang hanya an futran ri rok slamo ke niji ni ri rok hain kat khai jiske pan sudnan try khai ta yak baino kam poreng kang misin pai kya misin pai be sang misin sarunga rungo ri sudna ninga bai ke cutting khanya rok abrok ngang niji hanyo ri na keng ke ri ni ri je tong ya da ba yabno naite no Kerana kan ang Hykhe measurement na jangai mahine. Ga second question ngang ke an machine tam machine ke ang boropai an machine ke usani electric machine ang pai mani hingang ke ang suguntala ruto kaisa usani machine dugan kari jaba iya jagan payo ang pai pro price ngang ke bini 9500 maru ang 2021 nos machine payo ke pai pro ang ti rengya bai ke start khanai bai ke hinai pai pro no pai pro first demo ro payo jodi nang out law tong hangka ta ang ke apu pro muro phaikang kan rungni thanga ang amporake kisa practice khati kan rungni thanga easy to use no abo easy no use kanyani bagai nga beginner rungni bagai ngangke o machine use kanyana I think angko yakung baije electric sara agini machine kerja basini abon sai obna easy jago tang abo ka tak phan rungya ko me salungani o electric sara ngangke obon ngangke easy to use no abo ngke ang abon bore no norok anani ko ek mas kang kasa block mukhana ajagang o machine no payu te sia thangai dugano thangai a dugano no norok check out khaimana blog man jodi norok naine busung hanga afrung kangka ang 10300 marka buni bagai panya thangmani abo ngke tabu price bin busuk soli tong semia online no I think online no tong online banana khanai mano online no ngangke 10500 yam de hanyang machine price tabu ngke asuk kokborok ridi ya video start khalesnai tini ni video hangka norok ngai ko dress no omo kurti ni mano short kurti ni mano te top buhni mano bono ngke comfortable and easy ta bo ngke beginner bo bono subi mano sukna ni ngai aba ekdom easy sukna ni ang ta pura full look nunga na woni omo bobo hai iko nugui mangkhana o dress ngai kamti hai uklogo hangka hai pura plain kushi khaja kamo kunman kare uklogo bai ko Hykhe Bwskangu kangke kabo kisa o jaga Hykhe card faisa tongo Hykhe B-neck khajak yak te kasu jora Hykhe yang phasingo ang hanyo kisa obo Hykhe ri rekha lo laikhi mo hanyo style ni bagai kisa rekha Gasno easy samo pura easy slamnan bagai Hykhe phaji bisile ya khaya video start khailasinai sangtabu first ri rainanai ri ramani ang measurement khaimani ang saimi angani ang srungjagya bang professional buya ang bagi mistake panungmano an measurement na mane ang Hykhe na ang jahai pan ang je busi teinyawo srungani best nangri srungani ngangke ni je busi teinyo nganango sakang phas sangketo nang Hykhe busi man ri rock measurement khanyani ri nanani ri no cut khaikingke Hykhe design khanya amo nang busi mang kangke nanghan sugui mano nijini rita angke abon phayisang first start khailasinai ri cut khaiman sini no Omo sungslamnai 32 size o ngke already tongo 1.5 meter ngke first ngangke ri no chaita khai thebui nanai open side thingangke yang saka phasing ronai ngke close side thingangke anyang phasingo tonai
Hingke tabuk first hingke ri no sung suja khainanai ri gui hingke abon pore hingke sung shoulder mabrunai hingke shoulder bahai ke mabrunai hingke ang o screen no bini formula rijak tongo shoulder sung bahai ke nanai shoulder ni pore hingke sung tabuk nanai armhole bahai ke nanai hingke je shoulder abon sai te 0.5 inch bisi khai armhole nanai sung tabuk sung chest size nanai chest size bahai ke nanai hingke ni total chest size divided by 4 khaini sung chest size tikhlainani bagui ompai ke sung tabuk top ni len nanai tabuk sung neck ni measurement nanai angoro neck ni width nakha 2.5 hingke neck ni len nakha 6 inch hingke abon pore hingke sung neck no join khai rwnai hingke b kisa curve khainani bagui kisisa curve khainai hingke sini otor po nukhana sini obo tola phaisingko bo kisa b curve khaijak abon bagui sung tabuk neck deep ni simi 3.5 o measurement khainai shoulder ni simi 10 inch o ampore sung waist size bo rigi nanai take sung joto point no mili rigi nasinai tabui ko yang side sung 1.5 inch ni margin narangai or tabo oro sleeve ni shape bo risinai ampore shoulder 0.5 inch down khainai sakan top part tabo pura marking complete ongbai kha tabo sung cut khainai sakang first back part cut khainanai iko sakani part pura cutting complete ongbai kha tabuk sung kusi part cut khainai sakang puila ri suja khainanai abon pore tolan landmark khainai hingke kusi ni size bai ke nanai hingke nin total waist size bai abon tei half size bisi nadi take sung yakta cut khainanai iko pura cutting complete ongbai kha tabuk sung sukman phaijang thanglaisinai sakang pila sung iko neck subi painai ang iko closely cut khai pin up khaina bai kha iko neck join khai ke bai kha tabo jaga o neck kuriwi chikon cut khainanai omo ulophi ke neck thengsai angan bagui abon pore hingke sung thebui bono pura finishing bai subui nanai pin up khaina bai kha joto nobo neck tabo bo stitch khai risinai hingken pai kha bo iko neck subai kha tabuk join khaisinai ukulok ni bai bwskang na hare yang bwskang na sibrui shoulder iko shoulder join khaibi kya tabo o ukulok ni no thebui subsinai bono hake supang ke iko na jibono first site khate direct finishing ka hamango
Iko ukulog ni tabuk tabu shumai. Iko paikhan nek Bwskangu ni ukulog ni iko. Bus abo pura sakani part paikha. Tabuk tolan part sukan kanangka. Simple sabu ekdom. Tolan part hingke sini kushi ganangke kushi paike selana hingke. Rini ni tola waje nang mansai binsai te hab bisina diri. Ampore machine iko siwo ruwai. Joton se koto stitch tabi ni aya jaga ruwai. Oro stitch khanya ru fast. Loose stitch khanya ru. Iko sunglu stitch khanya ta tabuk hingke bono kushi khanya ni bagai. Kuno khanya hingya. Iko khuteng kaisana di. Eka soton kan iko kushi khanya. Hykhe kushi khaimang jeni size khanya ni kushi. Iko sung kushi khanya bai kha soton bom tabuk hingke. Or khe kasai. Bwskangu bai yang Bwskangu naharei. Pokoknya bai kha jokon ni bai connect hai. Tabono supnai masalah. Iko Bwskangu kushi supai kya asa om hingla kata buwa. Iko bin body part joton pai kya am Bwskangu abo vlog oke yak tu join khajine. Iko supai kya yak tu bothe pare kha joton na abo hai yang side chimi suya ko fitting khaya ko angabono tabuk hingke iko rang kaisa buduk thepana hingdong gabon buru suna nai tonga iko Bwskangu buduk supa. Iko buduk subina bai kya tabo oro etes khani bo. Iko paikha yaktuk subai iko yaktuk ang rubber di han tongan rubber di rekha yaktuk abo iko. Okay iko yaktuk subai amos yang sacha join khaike ba ke ang kangkate yang buduk ruang yang buduk. Okay iko asumta tabuk tola simi sujangai tong shunggan paikha tola tabuk khaike guru wait habu subai tengan paikha. Iko dress complete nomo pura. Pura subai kya bahai ka final look nai di ko aning final look am hai. O jagai ko first curve tongom haike kisa v-neck khayai ko v-neck omo yakta kasu jora yang phasango elastic rujak yakta odiklo kisa kushi tongo ukologo ngangke oro kushi inkete ukologo pura plain oro yu khayai gola angke tabuk iko asungo yang phasango omo ri rekhan kisa angke omo ekdom kanai bo comfortable bahai jaka sari Norok. Final look amti hete bini. Inke iko amti hanyo bini ri bahai jaka sukmani ekdom easy se Norok try khanya ye nogo subui Norok bahai jaka comment khai sari ingate amti he video future tu na tu yam hai video na tu nayam hai video teisa Norok ni opinion sari kisa comment no bahai jaka te sukmani video obo tira na thu jaka ri ambo sari ngatini video asu jora nang sinai tata bye bye te sima line te kaisa katal video bye tata bye bye.